Ngiyabingelela egameni lika Jesu, ngiyabingelela abazalwane bonke abalandeli bepage lethu iArk Fellowship Center International. Siyabonga kakhulu ithuba lanamhlanje siphindile once again sokwenza iBible study lokhulumayo umvangeli uGumede umntwana kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu kubaba ubaba Malunga ukuthi asinike ithuba. Sibonge kakhulu from last week ngoLesithathu umvangeli Mhlongo bekade khona. Siyabonga kakhulu ifundiso esitholile sifundile kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Ngizoqala ngomkhuleko. Ngicela sivaleni amehlo. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu omuhle, yise wenkosi yethu uJesu. Qala nathi uNkulunkulu wethu namandla usibiyele, usigcine, silalele inkosi lakho, sizwe inkosi ofuna ukusho. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Itopic yanamhlanje ekubekekile enhlizweni yami engifisa ukuthi sibheke kafishane. Sizokhuluma ngewisdom. Iwisdom ibalekile kakhulu and yukhiye empilweni zethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Wisdom is the ability to use knowledge and understanding correctly in a particular situation. Ubuhlakani bubalekile kakhulu. Ngizocela ukuthi siyeni emaBhayibhelini ethu sifunde ekaJakobe 1 uverse 5. Ethi uma ke kukhona kini oswele ubuhlakani makabucele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle angajakadi khona eyakuphiwa. Lelizwi likaNkulunkulu mangikhuluma ngokuthi iwisdom iwukhiye, lithi lelizwi likaNkulunkulu mangabe ubona ukuthi uyabuswele ubuhlakani uthi bucele kuNkulunkulu. So ubuhlakani bucelwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu osinika ubuhlakani. Hallelujah. A person umuntu angazi izinto eziningi, uthola ukuthi futhi uyayiunderstanda, but kodwa uthola ukuthi mangabe esethatha ama-decision awathathayo akuba ama-decision right because ukuthi uyaleka iwisdom. So ulwazi lubalekile lukhiye. Lithi zikaNkulunkulu lapha kuHosea 4 verse 6, abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ulwazi lubalekile, kumele sazi njengabantwana bakaNkulunkulu, kumele silazi isazi imiso kaNkulunkulu, kumele sifunde iBhayibheli, sibe nolwazi, sibe futhi neunderstanding yokuthi uNkulunkulu ufunani ngathi. But if mesingazocela ukuhlakanipha kuNkulunkulu kuzokwenzeka uthola ukuthi khona sesazi sinjalo kodwa izinqumo esithathayo sithatha izinqumo ezwrong khona sesazi. Ngicela ukunenzela nje iexample. Ngikhuluma ngendaba yolwazi, iunderstanding and iwisdom. Ulwazi akwengithi ngenze example ngendaba mhlambe yokuthi ukubhema kwagwayi. Ulwazi, knowledge ithi ukubhema kwagwayi is harmful. Understanding yona ithi izo-explainela understanding ukuthi ilontuzana ugwayi uzo-explainela ukuthi ugwayi ungawudamage kanjani umzimba wakho. But iwisdom yona izothi I choose not to smoke. Hallelujah. But siyabona ukuthi ungazi and futhi uunderstand. Kodwa mangabe ilontuzana iwisdom ingeke izibe khona, uzothola ukuthi uzothatha izinqumo ezwrong. Ingakho lithi zikaNkulunkulu mawubona ukuthi uyaliswela ulwazi, uyaliswela iwisdom, icele kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena osipha ubuhlakani obupheleleyo. Izwi kaNkulunkulu lapha kuZaga 2 verse 6
ithi for the Lord give wisdom, from his mouth come in knowledge and understanding. Hallelujah. Ngampela ulwazi silinikwa uNkulunkulu osinika ulwazi. Hallelujah. Mangabe silibheka indaba yobuhlakani, siyayibona ukuthi kubalekile ukuze sikwazi ukuthatha izinqumo eziright. Thina njengabazalwane siyaye sispende kakhulu isikhathi sifuna izinto kuNkulunkulu, sikhulekela izinto eziphathekayo, okuthola ukuthi lezo zinto mangabe sizikhulekela uthola ukuthi ulwazi sibushiya ngemuva, iwisdom kaNkulunkulu. Kanti mangabe sicela izinto ezikaNkulunkulu, ngoba kufanele ukuthi sicele kuNkulunkulu izinto sizibize ngamagama, kodwa kukona konke singakushiyi ukuthi inkosi sinike nobuhlakani ukuze sikwazi mase siyithola lezi zinto uNkulunkulu asinika zona sikwazi ukuyisebenzisa ngobuhlakani. So abantu baspenda kakhulu isikhathi bethandazela imali, kodwa singabe sakhulekela ukuthi kwayona leyo mali ke ube sewuyisebenzisa kanjani. Hallelujah. So ngiyathanda ukuthi sithi ukubuka kancane istory sa King Solomon. Sitholakala lapha ku First King ku chapter 3 verse 4 mawusifunda sithola ukuthi inkosi emva ukuthi esethathile intambo waba inkosi ulontuzana uSolomon, simthola ehamba eyonikela umnikelo wokushiswa. Hallelujah. Endaweni yase Gibiyoni siyamthola uyayinikela lo mnikelo, and uthi meselele ebusuku kufika uNkulunkulu, ufika ngephupho, ufika kuSolomon, ufike uthi Solomon cela noma yini. Hallelujah. So uSolomon ngampela mangabe uNkulunkulu emcela, so ephupheni umethe uNkulunkulu akayicele into ayithandayo, shuthi uNkulunkulu wayejabulile ngomnikelo kaSolomon. Useba nezinto ayishoyo kuSolomon lapha ku verse 6 lithi uSolomon wathi wenzele inceku uDavide ubaba umusa omkhulu njengokuhamba kwakhe phambi kwakho ngeqiniso nangokulunga nangobuqotho benhliziyo kuwe. Wamgcinela futhi lowo musa omkhulu, wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sobukhosi njengokuba kunjalo namuhla. Usethi lapha ku 7 usethi manje Jehova uNkulunkulu wami ubekile inceku yakho inkosi esikhundleni sikababa, ngiyumntwana omncane angikwazi ukungena nokuphuma. Sithola la uSolomon uphendula uNkulunkulu, uyambonga uNkulunkulu ngomusa uNkulunkulu awenzele ubaba wakhe uDavide, uthi uhambile phambi kwakhe ngeqiniso nangobuqotho. Usethi yena uyinceku yakhe encane nje, uyinceku nje encane, uthi inceku yakho iphakathi kwabantu abakhile esizweni esikhulu, isizwe saka-Israyeli. Usethi yena into azoyicela ukuthi inceku yakho ukuthi nje inceku yakho lapha ku verse 9 ithi ngakho ke inceku yakho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo, eyahlulela abantu bakho ukuba ngahlulele okuhle nokubi. So mangabe esekhulumile kanjalo uSolomon uphendula uNkulunkulu, usho le ndaba ukuthi akakwazi ukuthi ahlulele. So uNkulunkulu ula besethi uNkulunkulu lapha ku 11 wathi kuye, ngokuba ucele leyo nto ungaziceleli izinsuku eziningi, ungaziceleli imfuyo, awucelanga nokuba izitha zakho zife. Usethi uNkulunkulu bheka ngenzile lapha ku verse 7 ngenzile njengezwi lakho, naku ngikunika inhliziyo enobuhlakani nobuqotho. uNkulunkulu mangabe esemupha uSolomon umupha
ubuhlakani nobuqotho uthi okungazange kube khona onjengawe phambi kwakho nangemva kwakho. So uNkulunkulu mangabe epha uSolomoni umupha isipho esikhulu kakhulu sokuthi amuphe ubuhlakani. Uthi Solomoni akekho ophambi kwakho oyohlonipha njengawe futhi akekho noyolandela ngemuva emva kwakho kuze kube imanje akekho noyedwa ohlakaniphile ongahlula uSolomoni. So uSolomoni uNkulunkulu uyamupha ubuhlakani, akagciki ngokuthi amupha ubuhlakani, umupha nodumo uSolomoni. So mangabe uya lapha yana kukona ku 1 King verse 3 lapha ku verse 16 siyathola ukuthi kunabesifazane ababili ababekade benabantwana ababelethile abantwana. Lo omunye wabeletha kuqala, lo kwasala kwaba izinsuku ezintathu, nalomunye naye wabeletha umntwana. Lithi zikaNkulunkulu balala, lo omunye walala phezu komntwana wakhe, umntwana wakhe wafa. So liyahamba ke icala liya enkosini bayokhuluma nenkosi uSolomoni ukuthi naku ke inkinga la isikhona esibelethe sindawonye. So lo munye ubelethile yena yakhe ingane, uthe mayiselele walala phezu kwakhe kweyakhe ingane wabe sevuka phakathi kwamabili, wathatha wakhe umfana, wathatha lo ophilayo wamthatha, wathatha lo ofile wambeka kulo lele, then wasethatha lo. So liyahanjiswa icala liswe enkosini. So inkosi mangabe ilalela, ngoba kubalekile ukuthi ulalele, haleluya, umuntu one wisdom uyalalela, haleluya. So mangabe eyilalela le ndaba usephuma nesinqumo sokuthi ikona kuphi okuzokwenzeka. Usethi sizomthatha umntwana lo simsike ngocelemba, ahlukane phakathi, lo omunye abe womunye nalomunye abe womunye. Lokhu yena okuma wengane uthi ayi uyacela inkosi ukuthi angasikwa umntwana, kungcono aphile ekomunye umuntu wesifazane. Lo omunye okuyena oswapha abantwana, yena uthi umntwana kulungile akasikwe. So uSolomoni wabesayabona ukuthi hawu shuthi ngampela umuntu okuyena yena owuma wengane yilo ongavumanga ukuthi ingane ihlukaniswe phakathi. So for lokho indaba yazeka kaIsrayeli. uSolomoni udumo loluNkulunkulu amthembisa lona, siyathola ukuthi waduma and bamsaba kakhulu uNkulunkulu kaSolomoni. So iwisdom ibalekile kakhulu ukwazi ukuthatha isinqumo esiright empilweni. Kuyenzeka uthola ukuthi ufundile, une degree, kodwa uthola ukuthi mangabe ungenabo ubuhlakani obuqhamuka kaNkulunkulu, utholakala ukuthi uthatha izinqumo ezirong ngempilo. So iwisdom it's measured by a choice oyenzayo, hallelujah. So mangabe une wisdom uyabona ukuthi into oyenza in fear, uqala ube in fear, but ngokuba ne wisdom uthola ukuthi utholakala usukwazi ukuthi ube ne faith. So kubalekile kakhulu indaba yokuthi sibe ne wisdom masobantwana bakaNkulunkulu, sibukhulekele njalo ukuthi uNkulunkulu abufake ubuhlakani. Mangabe sibuka indaba ka-Abraham. U-Abraham indaba yakhe ilapha kuGenesis. Hallelujah. Indaba ka-Abraham ilapha kuGenesis. Hallelujah. Siyathola uAbraham uNkulunkulu ukuba nezinto uNkulunkulu ayishoyo kuAbraham, umthembisa ukuthi Abraham uzoba uyihlo wezizwe eziningi. So siyahamba isikhathi sithola ukuthi uAbraham akamtholi umntwana. Laphana kuGenesis 16 verse 2 sithola uSarai
esekhuluma noAbraham ukhuluma noAbraham futhi uyabona ukuthi isikhathi sihambile and even ngisho nezinsuku zakhe seyidlulile uSarai lapha yana sithola uSarai utshela uAbraham uthi akangene isigqilakazi incekukazi yakhe kube yiyona ezomzalela umntwana uAbraham uyavuma uvunyiswa ukuthi naye uyabona ukuthi ingcindezi naye ingcindezi ngempela uyayibona iminyaka ikhulile kungcono angene ngempela amlalele umkakhe uyabona ukuthi uAbraham uNkulunkulu ukhulumile kuyena uNkulunkulu wamthembisa and izithembiso zikaNkulunkulu zimili ngunaphakade ayijiki but thina ngokubuka kwethu njengabantu kuyenzeka uthola ukuthi ube nepressure uzugcine usuzenzela wena ngendlela yakho usugcina usuya kwabanye abantu usulalela abanye abantu because siyathola la uAbraham uselalele uSara ukuthi akangene isigqilakazi uHagar alale naye ukuze athole umntwana uNkulunkulu ushilo yini ukuthi uNkulunkulu kube njalo hayi cha kodwa yingobani ngiyabona ukuthi kucindezeleki ingcindezi ipressure anayo so usethatha isinqumo esirong ngempilo yakhe ngenxa yengcindezi kuyenzeka ke thina njengabantu uthola ukuthi usesimweni esithize uyipressure into ethile le ekucindezele othola ukuthi ugcine uthi musuthatha isinqumo uande ingcindezi uthola leso sinqumo ozosithatha abukho ubuhlakani kuleso sinqumo because siyathola la ukuthi lo Abraham uyangena ngempela uyazala umntwana uIshmael uyazala umntwana so mesezela umntwana useyaqala uSarai useba nomona siyamthola ukuthi uyamxosha uLotuzana uHagai but uNkulunkulu utheni yena uNkulunkulu uthe uAbraham uzokubaba wezizwe eziningi haleluya akayikhulumanga indaba yesigqilakazi kuyenzeka ke njengabantu uthola ukuthi ukuyingcindezi ugcine usuthatha isinqumo esingahlakaniphanga because of ingcindezi kuyenzeka uthola ukuthi umntwana kaNkulunkulu uthi uyabuka isikhathi sambile uthi uyabuka iwash uyiqalele wena ngendlela yakho but uNkulunkulu usuke ekushilo yini ukuthi khona enye indlela esheshayo kuyenzeka uthola ukuthi wenze izinto ezisheshayo kodwa uthola ukuthi ekugcineni kwakho konke ama-consequences uthola ukuthi sekuzoba ama-consequences empilo yakho yonke ngenxa yesinqumo osithatha under ingcindezi so siyayidinga i-wisdom kaNkulunkulu even ngisho sikuyingcindezi so siyakudinga ubuhlakani kaNkulunkulu so ubuhlakani kaNkulunkulu awubudingi ngoba mhlambe ukuthi usuke uphuwa or usuke urich whether you are poor whether you are rich uyayidinga wisdom kaNkulunkulu uyadinga ukuthi uNkulunkulu uyicele ubuhlakani kuNkulunkulu and uyacabanga mangase kuthiwa abantu umuntu mhlambe unemali uyamcabanga umuntu owenza ukula enemali ukuthi yini angayenza ziningi kakhulu izinto esike siyibone zenziwa abantu benemali kodwa uthola ukuthi ubuhlakani abukho sithola abantu bethola imali siyabathola abantu within a month umuntu simbona useke I blew it yini enza ukuthi umuntu agcine selapho ingobani ubuhlakani bikaNkulunkulu busuke bungekho iwisdom siyayidinga empilweni zethu ukuthi sikwazi ukuhamba kule ndlela so akukona yonke into esibonayo eyiqiniso akukona yonke into futhi izinto esingayiboni ukuthi yamanga but okwethu ukuthi sisike iwisdom and singajudge hallelujah lithi zikaNkulunkulu lapha kuJohn 7:24 lithi ningahluleli ngokwamehlo yahlulelani ngokulunga so kubalekile ukuthi mangabe uzothi mawubuka izinto uzenze ngokulunga
but ungazenzi ngokuthi ubona kanjani. So lithi izwi kaNkulunkulu lapha kwiZaga 9, iZaga 9 verse 10 lithi ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu. Ukuqala nje kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. The fear of the Lord is begin with a wisdom and knowledge of a holy one and understanding. So kubalekile ukuthi mangabe sewukholwa yiba nokuhlakani kaNkulunkulu. Seek wisdom kaNkulunkulu. Ulwazi may fill your mind. Wisdom may shape a decision. But the godly wisdom come when you allow the Holy Spirit. So kubalekile ukuthi uvumele umoya kaNkulunkulu, uvumele umoya ongcwele usebenze kuwena, because umoya ongcwele uwona okwazi ukuthi usitshele konke. So kubalekile ukuthi ubuhlakani bikaNkulunkulu sibukhulekele ngaso sonke isikhathi. Singavumeli ukuthatha izinqumo and even noma ngathiwa uzothatha isinqumo ngempilo yakho, sithathe ungasithathi ungacelanga ukuthi uNkulunkulu akunike ubuhlakani, ungacelanga ukuthi uNkulunkulu akuvule amehlo. Lithi izwi kaNkulunkulu lapha kuZaga 9 verse 11 lithi ngokuba ngami izinsuku zami ziyakhuba ziningi iminyaka. Ngicela ukuyifunda. Hallelujah. Lithi laphana Izaga 11 Izaga 11 verse 9 Izaga 9 verse 9 chapter 11. Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi neminyaka yokuphila kwakho iyakunezelwa. Mawunyuka pha ngaphezulu lithi uqala ukuhlakanipha ukumazi uNkulunkulu. Mase lithi ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi neminyaka yakho iyakunezelwa. Uma uhlakaniphile uzihlakaniphela wena. Uma udelela uyakuthwala wena wedwa. So if ukuthi uhlakaniphile, if you are wise, your wisdom will reward you. So if mangabe uyisideleli, you will suffer alone. Bisho njalo lelizwi. Mangabe uhlakaniphile, unobuhlakani bikaNkulunkulu, iwisdom yakho iyokureward. So kubalekile ukuthi ubuhlakani bikaNkulunkulu butholakala kuthina njengabantwana bakaNkulunkulu, ngoba ubuhlakani lithi izwi kaNkulunkulu, for lobo buhlakani onabo you will be rewarded. Uzonikwa izinsuku eziningi zokuphila. So ebengifisa ukukuveza namhlanje ukuthi siveze ubuhlakani bubalekile ezimpilweni zethu, ukuthi asikhulekele ubuhlakani bikaNkulunkulu butholakale ezinqumeni esizithathayo njengabantwana bakaNkulunkulu. So mangabe sifuna ukuhamba kahle indlela kaNkulunkulu, sihamba kahle indlela yokukholwa, ukuthi noma ngathiwa sivukelwa yini endleleni, singasithathi isinqumo based on into esuke yenzekile. We must seek iwisdom kaNkulunkulu. Sikhuleke kuNkulunkulu. uNkulunkulu, Nkosi, ngicela ungisize ukuthi kuloko engibhekene nako ngikwazi ukuthatha isinqumo, ngisithathe ngobuhlakani. uMoses mangabe eba kwingcindezi
efika abantwana bakaIsrayeli abantwana bakaIsrayeli mayebuya ekade ebuya kokhuluma noNkulunkulu ufika abantwana bakaIsrayeli sebephumile kuNkulunkulu sebeyibekele ithole labo legolide sebekhuleka kulona siyathola ukuthi lapha uMoses uthatha isinqumo ukukhuluma into engenabo ubuhlakani kuNkulunkulu ngenxa yengcindezi. So ingcindezi iyakwazi ukuthi ikususe ekuthenini ube holy kuNkulunkulu ngenxa yezinqumo zoyithatha. So ukuze ubuhlakani kaNkulunkulu kubonakala ukuthi ngempela bukhona kuthina asingathathi isinqumo based on ingcindezi and awukhulumi noma yini and umuntu onobuhlakani kaNkulunkulu uqale asikhe uNkulunkulu kuqala then mase elalela uNkulunkulu ukuthi uthini ama solution uyakwazi ukuthi aphume nama solution ahlakaniphile umuntu mhlambe lese ngithi mhlambe ubuilde mhlambe ikhampani or ubuilde umcebo wakhe based on wisdom kaNkulunkulu noma izinto sezimshaya uyakwazi ukuthi abuyele aphinde avuke aphinde aqale phansi ngobani yonke into usuke eyenza ngobuhlakani noma izinto zimshaya uthotha impilo yamshaya uyakwazi ukuthi abuye aqale phansi ngobani usuke ezenze izinto ngewisdom kaNkulunkulu. So iwisdom kaNkulunkulu ibalekile kuthina njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi sicele kuNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu muhle njalo. So iloko ebengifisa ukukushare namhlanje ukuthi iwisdom iwukhiye empilweni zethu ukuze sikwazi ukuthatha izinqumo eziright ngeimpilo zethu ukuze sikwazi noma sikhule kuNkulunkulu esesibusisa sikwazi ukuphatha kahle izinto uNkulunkulu asibusisa ngazo ukuze sikwazi ukuthi sihlale si-align ne-kingdom kaNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuthi sicele njalo iwisdom kaNkulunkulu. Kusho kubalekile ukuthi sibcele ubuhlakani kuNkulunkulu mase kubona ukuthi buyashoda ezimpilweni zethu or ezinqumweni esizoyithatha. Ungathathi isinqumo sa forever ngenxa yento seasonal okuthola ukuthi ibikade izodlula. So iloko ebekade kubekile enhlizweni yami ukuthi iwisdom mawubona ukuthi iyashoda kungcono ukuthi sikhulekele in Jesus name. Ngiyabonga kakhulu.